Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo. Kaza mwesi natakange bananga Bishop Franklin Were Omodo, ndula mkaza bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor, senior pastor na Kisama Church of Christ. Kubranya sayo tumuno kubeso wa munu Posta Nyota TV. Mwenye hunde kereza nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30, Jumatatu kuololo kutana. Yasaya kulinda. Mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo. Weza muta ya Yesu umwami echomewe metakange bananga Bishop Franklin Were Omodo, ndula mkaza la Kristo Mkenya. Sikoza bulanu ndako kubolere huwedi nyusana, ndako kubolera mtukweso muliane kudako wambenyasa ya mwirusa Yerusa Adam mu bustani ya Eden. Nyasa Yerusa Adam bustani ya Eden. Nakwa kano katila mu stabusi ya uchaka mlian kuhudatu uchaka mustari kwa mahumi kaviri. Na before wale nikutole weneyo ndao wa history kidogo mbwenya sae ni halonga Adam de Eva yeche yaba veresa amalako na ngaya veresa amalako ne amalako kano asikali madinyo lakini ani malako kabachanga madinyo yasa yaba veresa yahaba tamusa mamla yaba veresa obunyari wolindere samberio na babo ramba bulano ebindu biri muno bino muna vyama bino ambavi yakule biri muno hana bino byose myala mwalia lakini tonde ni mutalia haba ni mulia mchofwa lakini endagano handi tuorara mbwe enju haya rimo yana makesi mangi sana. Njukhaya ni teva ad Eva mwewe mwenyasa wala benu mulia etundere munafala mutie Eva la wala bikunafwa nenjo wala mkhasi munafwa haba munabanda makesi munabanganya sae ne biblia to wala mbwe etundere yari elai muno esangafu ne Eva ya malanaria ngaliari ya umwami wae Adam yari yecha na veresa nani ha veresa nibahalia wosi nibali kutunderio becha bafunulwa kasibali bamanyame bali shekenya badawe nibecha benyo lamba bali shekenye nene bakenyo lamba bali shekenye edakane tubo rambenya sai yari mucha we bakendanga Kendra ngomba suri wandiriye nyokwa isikasira eshamabo amaboyo ama amia kamila iki changa Yesu abakendanga akolobao ngali Yesu yecha no soma umstari mdidi kwa mnane kubola mbwe bebabulire sauti ya mwami ni yecha musikimi muno etakaso biwali ya lijokwa Adam nende umukaswaye vekisa mmisala na nyasaye yababona bapara basababona umwami yababona Adam yabalanga Adam olina na Adam abola mbwe mbulire sauti yao lakini ndi musino muno ndekisire wekisire mbwe kulobera ndisi Kenya Nyasaye yari amanyiro Nyasaye amanyanga byose yari amanyire mu mwana umundu umwana wae amaroho lembi amaro kwa mumbi Adam yekisa Nyasaye zakiro bone nyanga bulano mbwe omundu yesi ni haukosera kasi ya reita yoli hamadawe
kata mwana wo munyumba niyevere sukari, mwana wo munyumba niyevere enungiro, urinde bana bibi bebange enungiro, nimbola boyi bire enungiro bomanyira lile yali yakoneremo, akhombere sukari, angwere juice yawo yabihira notabera abadawe, umwana nuwicha nakutengaho, nuwicha mwana nakuyuhiranga akana kuyuhira abadawe, nuwicha mwana noli nenyumba sikore echo kwekisa, nuwicha noli nenyumba hongo mudala mwana echo kwekisa kaire munyumba yindi, yecho kwekise wekulowera akhurire embi yitanga wicha, embi yitanga uhusiano, embi iretange sirima, embi iretange soni. Adam na Eve varinde soni vecha ve manyambwe bevalisi ekenye niba tali tundara khasiba manyambwe balisi ekenye abadawe nyasa yabore rabu wabore mulisi ekenye nui mulire undanda bakari wa mataria ulana wa chakola mwe ola wa mwana makaza bola mbwe Adam abola mwasuyo amba nemwasi bangere sana yabola mbwe njoka nyasaye cha yanyora ndabandu bae neno somo mstari kuma mikabiri kukubolere ndagana itubora mbwe ndagana itubora mbwe Adam yamlanga mukhaswairita nebulanu mstari kwa kabiri na kibiri kubola mbwe omundu yaerusiwa mundaleyo ya Eden no soma ambala mulyango kosi ibo no mstari kwa mahumi kabiri na chine kubola mbwe nyasaye yamwirusa mundu ni amwirusa mundu muloberio mu Eden mushambo mo na atao omuliro ili kwahe ili mwanadamu Adamu nende Eve awatacha banyola kumsala kwa msala kwa malai ili bamenye kulovera kwa rumsala kwa umanya malai ne kwa rumsala kwa bulamu lano tabula nyasaye yatala omuliro yafunga andi yaverusa vakhechokhana ne bakire ne balira kumsala kwa bulamu ne bamenyere maisha ko bukirere ne nyasaye khazari ko mundu khaba ife bebusi no mwana mudi no yonya kulonda mbasonya kulire ucho mulake sindu no mulake sindu ucho bora mbini fe na kuleta na zona muleta abadawe lakini nyasaye sirasi kulaka nyasaye sirasi kukania nuicho kana wasi khola ni sirisi embi no nyolo msara kwembi nisirisi lai no nyolo msara kwezilai nyasaye yerusa Adam mulova nyasaye yerusa Adam musichimi mula yamwirusa mbwe atachokhana yanyola khumuzala kumumenya ne khumenya wosi ndaho bora khole kotere obonanga ngolwala abandi kuchanga musino konye misala abalokole bapara mbwe no ngomsala kwesirimi kula boboli omugolu wembi abandu bamanya emisala ekivevere sanga obulamu ekifia sanga obulwaye bulumu bwangati mubiri kyabwe sakiro nyola bomundu na lwala achanga musino okonye musala omundu na khorembi achanga musino okonye musala omundu na lwala na rino bunyali achanga mundu aliro endwaro ni mulambo hospital omundu na lwala na rina mapesa mangi airwa mu hospital hongo omundu na lwala nomtajiri sana airwa ngengereha vachango konya sina vachango konya musala musala sina kuva konyanga
kukonya ko musala kula kunyasaye yasingira yatao yakumala watakubula wabadawe enyanga cha Adam yatao umuliro ebile wala yatao upanga wa moto umuliro kuwaka kwaduka kabisa mbwe Adam nene Eve vatachabanyo na musala kubula mukula bamenya haba kulovera nyasaye yallaka Adam mbone icho kana wadi musala kuno olifwa mani ifwa rita kisibua nene Adam tabla yako la makosa ako hasuba kufuitanga haba nyasaye hadi hatuvere fa bandu baruo bandu basiruo abantu babarusano bangi sana hadi hatuvere la korindi lakini nga Adam yeja yafunja agano la nyasaye endagane tuorambe nyasaye ya muirusa Musa na Eden no musala kubula mukula nyasaye ya kusingira ndomuliro bwena madama za kunyola habadawe kate nyanga abulanu no engera mu rusafu baruo bandu basiko yanga emisala baruo bandu bakoyanga musala ku misala baruo bandu bakoyanga musala ku masafu kimisala baruo bandu bakoyanga musala mu misike misala ili banyolo bulamu no bulamu bukunyolanga msyano fo muhana efwe no bulamu bwa muda tu kulobera khasuko hanyole musalo ko haba nyonyole musalo ko Yesu Kristo niye omusala ko bulamu nyasaye handi kuloraba yalonga omundu mukondiriye yalonga omundu musifwani siyaye no mundu ari na makesi ngaka nyasaye lakini khasiya hamora na nyasaye ha sakiro monanga enyanga bulano batalamu baruo aba manyo okonye misala kino aba Kristo basiko troba paranga no bana ula ongwe misala kemisi ongwe misala kya masafu odera masafu kemisala nangwa na nyolo bulamu baparambo yo azabulo bulokore lakini tako kuwara mzala efo mwana efwe mbulo mchake mzala kimisi mzala kisirimi bajira mzala kisirimi nendo ulo mchake mzala hospital ne abantu nasilala kulobera kwangaikanga anon ndenda ala onyola omusala kubulamu no mzala kubulamu nyasaye yakumala kubula abadawe so nyasaye yeja mwene yaba omusala kubulamu no subira ku Yesu Kristo no bo subira omusala kubulamu efwa liruo olifwa lakini Yesu Kristo akyo kubusa mubafu no menya emika kyosi ekitalivanende okonye misala ekitalivanende okonya galori ekitalivambwe ondiro mutajiro ndo maskini bulabulamu buchobo bulayi buchobo bulamu bwandu fwezi kwakana obulamu bokotanga ika obulamu otatilo luyalo obulamu wamenya mwikulu no shereke yanga sanya sae omurumo ko no kulama na sae ndo kushereke ya ndo kumuinamira ho ndaho kane mzane fumo hanefwe mbotabonanga omundu nalia nakiro konye mzana jemisi na dehambwa ngwe no bola boya ko bulokore oyo nendo kiro konye mzana ko hospital vakana zakiro bona kuno nabantu balende itikadi imani ya itikadi kali zana basura basema acha hospital habadawe isaka zindi anokane mbota cha hospital azindi anokane mbota konye mzala no manyiro mzala kumusi omba mzala kwene kwa havaja banu ade kwanyo lobulam khola so tiyo mzala khola so tiyo mkhana ifwe no manyiro ngolo wala cha hospital bako mzala umzala kwa mza kulala kuhonya sa ukuhonya muda kidogo lakini hasido kubulamu buchirira habadawe hasido kubulamu bubulesya kama wadawe umzala kubulamu okubulesya kama wisire ku Yesu umzala kubulamu kula ko limenya no limura kanyaka kyosi wisire ku Yesu ofwa ujofwa mungani ujokia ombo chosambwa lakini habari njema
be Yesu ya kubusovafu. Habari njema mbwe roho yao nofuire ikile paradiso. Sicho kwa mbeka wadawe. Na wewe mundu esali utamanye Nyasaye. Benicho kana afuira musale chaecho. Nicho kana afuira mumbi chaecho. Nicho kana afuira mula kusuwao. Nicho kana afuira mumbalika chaecho. Nicho afuira muloko lya eryo. Nicho afuira mubunyeki bwao. Nicho afuira mubuyeyi bwao. Nicho kana afuira mumbi chose. Ocha munyanji omuriro musana efwe. Ndiano kuborera. Ndiano kuhonya. Ewe mudehi wachanga odehanga changa. Lako irabadu muliro. Ewe mweno ucha muliro na handi bosi wacha muliro. Ebi khole byao biri kuira muliro. Omusala ni Yesu Kristo. Manya Yesu Kristo. Subira Yesu Kristo. Omusala kubula muchirira. Okwari wokono amberi. Singo mwana omundu yakhole mbi. Kwa malwao kubulao okonyanga muzalo okwo siesi ngonyanga muzalo okwo ndichanga mundu waliro bameza muzala kuambeza kula kuhonya za kwa muda lakini nyanga yange iruo enyanga yao wesiruo asimbole ko no khutisaba mbole ko no Nyasaye yandi mere khuri kutivi kuno bonjiche khubole ro ko ndekereza nyanga bula bonjiche khubole ro ko mo mtekerezi ewe mwana wa Nyasaye ewe musiane famulai ewe muhane famulai menya mubuonia menya mubuheri menya mukhurehera bandi bikyabwe menya no fumyanga mwami Yesu Kristo manya Nyasaye ingira mu Yesu Kristo ingira mu kanisa olame dire kanisa na makono kao kosi na makono kao kosi no moyo kao kosi no biru kao kosi bokhulo bere omobula mubulimo ala niyo bula mubulibongo ne asida aho watakabadala ndiano kubola mano khaya osubira ku Yesu Kristo wamenya mumbi obona Adam ni akambala magni akholembi na saya ya muirusa Nyasaye khasiye nyanga hembi khabadawe nuyicho kana wado ndona wa mumbi khasuwa ate imbiro Nyasaye khabadawe khasuwa khalama khabadawe Nyasaye aringewe no akwe fwana velai kabisa suit yao msana we fwana velai ngubo yao odaho chulukendo no mwana wao ngulana ya baira murufu yetero ko uchafu buhirire yetero ko uchafu no uchafu amakana ni eja yore wiru hano utakaba mudilo mwana no mutsewa wenu uchafu utancha wa madawe nilo Nyasaye atokolanga nukuli mumbi na saka zatu buramba la mkefe nukuli mumbi na saka sasa dangani Roho mtakatifu oda hutifu Roho mlafu yenya omenye omlafu yenya omenye noro musakafu Nyasaye nicho kana badodo bana kholembi kyo sabe Nyasaye akolekelembi lango mundu echakhonye Nyasaye no msamaha yecho khobera ko bichawa handu cho kira mubonde kwao lakini musala ko bulamu kubulawo mushalefwe musala kubulawo mukhalefwe musala kubulamu nokusubula mu Yesu Kristo nosubula mu Yesu Kristo orendo musala kubulamu nosubula mu Yesu Kristo ori nende insurance bandi bakendrana bamenya mu insurance wa insurance nifua familia yangu itungu ninyola accident familia yangu itungu mutoka no bula insurance mukenya muno kazwarize mutaka babara polisi wana kudira lakini ulawengira mu Yesu Kristo niyo wensu amaisa kae obula mukirira ndo kukirira musane famo hane fo kutebetebo isikasa bulana boyorina ori musialo ndaro bora monori musialo mbichao chukuru sangere Nyasaye wono bana Nyasaye kata wiruhanga nenyanga irai Yesu ya heche ndangana tubora mbwe moni kyos kiri mubona ndu mubacha undi abacha bandu kangwara mbi Yesu echere Yesu niye chabandu bosi sandu zosi kwa kabulire
ori Australia alibulira, ori Japani alibulira, ori mu Europe alibulira, ori mu Africa alibulira, ori mu America alibulira, ori mu Canada alibulira. Yesu ya heche dende sauti ndagane tu waramba aliita de parapara ni kirera aliita de malaika na walaba nende mbi vaja kuwiruha vanaba menya mumonyi vaja kuwiruha vanaba menya mumbariha vaja kuwiruha vanaba menya mubulosi vaja kuwiruha vanaba menya mubwekombi vaheruhe aveti vaheruhe avamesi vaheruhe avalakusi vaheruhe eolina msianefe ori mu group ira icho wirwa koso cho sangara na Nyasaye huora ba Adam ni hakosa na abura na Nyasaye ni echa yeruhe kisa ni wesi ngaloru makosa kawako Menasai na tukana acha kambi yecha mchako bureza tutekeraka ni mubona Yesu mu marezu mu nende malaika kae vecha eojo kumuiroha enda gana na itula kizambwe Yesu ni ahecha ati ahecha na malaika kae eoni iroha na bakudira malaika kae niko baskari bae bakudira na bakuwaya na bakutupa munyanja omuliro Wamanya nyanga yakanga. Wamanya Victoria nga yaka. Omururo kwa kutyo. Wamanya Indian Ocean nga yaka. Wamanya Pacific nga yaka. Wamanya Oceanic nga yaka. Emuriro kuchokiraho. Olitupa mu muriro mwo. Ule bikole byao olitupa muriro. Na hulweso Yesu yecha Mweno musubira ye niye omusala okubulamu obuchirira obulamu butahakame abadawe emisala chikumwe changa emisala chikutemanga nokumwa emisala chikuchanga mu hospitali kyosi emisala ekyo bataviti bemisala kiri mu hospitali bakasanga emisala otula mu misala chesialo sino aparanga barinyola omusala kubulamu buchirira lakini mdagane tubora mbwe Yesu yabola Nyasaye yabola bumundu unatecha ali omuzana kubula mukuno yamenya ngalo kumenyere na mukula Adamu na muirusa na mukula omuzana kubula mukula kwali na tao olupanga umuriro kwa duka sana ili babatecha babukura omuzana ko mani balya bamenya Nyasaye abari mubacha Nyasaye abolere ababolere Nyasaye adahire abadahire Nyasaye atenya hasasienya Nyasaye langa mbonembi niyo lani wononye buhusiano bwao kya msala ko kiyo ni Yesu Kristo ama lware kenya kakabahane malware kenya kakabahane mshanefe na batafiti bose bana abantu basoma begala mu class abasoma ndiko ni mulala owasomera umwana kumala kubana bange owasomera ochanganye mizale ekyo mu biochemist bachanganye mizale ekyo bakola utafiti esa ino wejero wala me corona musiba nyasa mshanefe musiba nyasa umundu wecha wala ngo ukimwe musiba nyasa bakoroka mzala kironi batesta ili banyole buone kionia lakini kibuonia kinaone mubiri lakini moyo kwa kurina iruhiro moyo kwa msyanefe iruhiro moyo kwa mahanefe omoyo kwa embere wa Nyasaye omuzungu abalembe so precious no kwenganga sana mulusamya omoyo kwa ne kwenganga hunasaye omoyo kwa no kwenganga ewe mwene halaba no moyo kwa singaloka bana ngomviri kwa emibiri chukumeje kino kinabola kurono bakuta mu wino mu enyanga kidogo nikikwekole nyende tisezera tamuviri kwa wari mundu mkhana maridadi wari mkhana beautiful sana wari musiani handsome
wari musacha wa khomera wari musacha wa ngaya wari walongwa de sure mbe sana lakini wa khafwa na hankata umui khawa atyo khudira kulero mubiri ukona kuhoma mubiri kwa ukona kuhunya mubiri kwa ukona kuhusiwa mubiri kwa ukona nyende oni umoyo kwa kurina konyo msala ni wina msala ni Yesu Kristo owafa ayama kwa msalaba mzacha wasikhwa mzacha wakhaya khufwa yavukha yakenda nyanga bakhumikana khusala kuno boyili wene nase udukhana ubonia unyola ubonia unyola msala kuno bukhulobera Yesu Kristo yari nasaye ni yekholo mubiri yecha khusala kuno handu khwamuita mbo ili kunyola bulamu bundu musana boli nyola khubole categories jabandu bachaka nari mundu wengera otenyala kabisa alwala kasamana khandi aona yani nyasaye hata ebindu mubiri kwaye kumuyandanga mani handa malaona no undi alwala kasama muteva tumani not otebero kanuluza kurumsana bakanuluza acha tamaka nuluza babasa mama acha bamesamwa otebero kusinu fulani bacha bayabe misiba bamesamwa na buha sosa lakini ule utokolo kidogo undi rohamu dispensary oro utokolo tulai kidogo rohamu private hospital oro utokolo tulai kidogo kama Nairobi ano achana Nairobi hospital agakan chamo hospital kongo ne bala bala khona matongo ma abe akene kama na msaba bala beriene aba ni nange ndege na cha India na nyahanna ka mubiri kuno pasa nyahanna ngomoyo ne fega nyahanna ne bandiko kano kunyahanna ngomoyo kuyendera ngomoyo kwao handi sesiesi nyenda ngomoyo kwange nyenda ngomoyo kwa bana bange nyenda ngomoyo kwa becha bange nyenda ngomoyo kwa beko bosi nyenda ngomoyo kwa baadhi ya Nyasaye ndonga uyenda ngomoyo kwa kurina subira mu Yesu wa Nazareti subira mu Yesu ofa msalaba subira mu Yesu yeni msala kula kwa nori muhakosa nori ingeza mu Yesu Kristo ofundiri kuno cyo fandio lakini ucho menye bulamu we miaka ne miaka bilonya hana ni johana walangwa no sisiri mbula kuswa no sisiri mu yeyiwa no sisiri mu bichao cyose kilange cyose urino mundu wa haya sore khara wasembi no johana akora no ndo odiro obi wange o khayire mo kwange mjane focha mu muliro we kalo khanie mahane focha mu muliro otakosera ngawasho no kosera washo musaro zero kenda no rumule kule kenda no bulo mundu moyo ko kenda no bulembi moyo ko kenda no rumusanga fu Yesu kenda no emba haleluya kenda no paka mwami kenda no layo mwami nenya no layo mwami oro musala kula ukulibao paka munyanga chose uchoba zobulamu wenyanga nenyanga lakini musala kukonyanga mundu aliro musala kukonyanga mu misala mu musino hasito honya abadawe kitufufu ya sabo biri kwefu tuzobulamu biri mu chefwe lakini nyanga yasiakamo musala efwe mkhana efwe uchofwa nebile inofwa no mu Yesu nebile inofwa no mele Yesu wa Nazareti tumuno mulire natakanga bananga Bishop Franklin Mwere ndila mkaza la Kristo tumuno karibu mwami moyo kwangu
mwezi natakange bananga Bishop Franklin Were Omodo ndila mkanisa bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo utumu no beso wa mu posta Nyota TV ngonyo hunde keresa nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30, Jumatatu kwa lolo kutana ya saa kulinda moyo kwa